Katba ke jingmarmot kadang ya cakmat man penbahai ke surok balat ranikor hasnong nong thamai hajan lat dom sken penban kitrok kidoyong pat ki kali kit markia ki kernyom nakani ke surok pat sakut adu balakala long ke jingkhang lenti pat iki bayai bayang om tanggata ki nong leit nongwan kilahap an samiat hasil ter kani ke surok ha kamit ka apnul terik naiweng arajar puai hadien ba ka wei ke trok kidoyong kala sakut ha kani ke jaka kuman syukudo ba ka tei ke benta surok kala tua lalai benai mensua nakadau ke jingslap jur ha ka ba kalawan ra sibun ke jinge ipai ba kibasa hakite kita khamtam kisnong khaput namar kate kasrok kade tangmakahi pat omdan tisu banyai nawaipat haka step ka apnyo tre kat kum kidurki balapha do ba ji kharaswai uwei ni kisamla rangba kate kathan bojuket badan menta bha hakba yaket ya ba yak jinge pai ba na ka benta ban kentiu yo ki imlang salang layo i ba ki brio ki bdangkhat yo do yong na katrok ba thep haka bluru pikom uba kharaswai loong banaka daw ka jinge ki nongsong snong nakadaw kani ka jingja ula pentip sikibor ba dei pe ya katnat blue di roads Ram division Shaki board pulit ki bakam hadian klasim kia banweng ya kate katrong nadu ki benai baladab la penjeri da kendon section 144 CRPC bandum syaya ki kali haki benta ka jingking umpung Henry Imat ki board badai kmi ya ka an kimsim lala bante lakam Halo bedi jintu jingdia station nong temai ka bahap ha ka district Southwest Constituency ka bayai marjan ru mau senam constituency ketu ke jingjang tu surok senjana tu kini ki sinam balik no bat agini kendir benayo benai agos tu dan ke jing tua tu surok ba khang la tu sitayo arteo duna samya su ban ya ki pai ba bat ki nong le nong wan ba thut ba tu apor don be ke je action kali te adin ba yo maramor la snai tu surok bat menta bade nalian ki minin ka janmet pentip yang menin min baldan ke jing thang kali tu jaka ke sakut ikali nama ke jing tua kan dia tu ga surok jing sina But adin mas dia jingtip nang liang jonga ku rirang ba jong dengan thai ku thai snong nang tu ngak pentip buat ene akam si bol badai pej haju por ngak kentu itu ki nong trek buat tu surat kinam sa asu ba ki kali he bakin niat yang tu surat ngani tu yapi hadin balayo wan pelat no di kali sakut deng menjenmet ki kali rit ayatnya bat kabajia kalau menim ku mapau hi ngayo ku buat yang menidang saban sa ke benang ba la sakut biang gini gitrok kali ki dewyong kibakit overload kat kung dijeto di pat ba nang sedang berfun dengan menemestem ban hadin bang ayo jingtip nalin yang jonga ngala penting berbuat yang kena show active engineer dengan mau senam division show SDO bagi ujung kedangar subdivision bagi page itu jaka ba jang tu jingjang sakut kali ban ngap penting perlu segi nang bikmat berkumdur ro segi bor juga an saga Southwest Field District berkumdur ro segi mau senam police station banira ban pelat itu jingjang kali ban ani ko bani tu yapi jing sya kini kendiat benai nakalian ka DC jong Southwest Kecil District kalabu yang kendon kenjari de kendon 144 CRPC yang jingking umpung sejrong bakim de syu ban yat kini kicok overload kibak pelat ya kendai ton rein nakalian ka jong ingi pen pau ka jing sulsi namar ka jing bom sim kabu jong nor jong no ndalor bang sakang ndalor balabu kendon re kinang yat bi an ka namar hangke ke jaka sipat ba kita nak kau lagi senang. Amdunai kata kau kena kau lagi senang dibanding banyak yang tu juk surok. Nim dan lat aku wipat. Amdun surok ini tak wipat. Ba lada jam itu surok kanglat ada kan dekut. Nim dan tak wipat lenti bangin dia banyak dan posisi sulong macam itu. Hari lembak jingsim kabu jom kini kali kit doyong. Kabu jing mana mesti proses tapi ipat ba jong katan ke jong yang teh. Ki bomyo so ban lagi ki hat jika sumar ki jong ki hospital dan kamtam kita kibopang mesti. Dan nakaliang jongi hadin bang engkau menitu ya pi hadin bang wilayah pentip yang kena baru lagi bor badai pej nang mentah dan yo yang kubor bang kilala ban plat yang kita ketrok baik di jok doyong ba kali ayat naliang active engineer yang mau senam ulah pentip yang apa mentah awak ya kali dan nakaliang jonga hinga kerpat ya ki malik doyong baro ya ki ba baro hot ni don kam kembali kia kamai kaji andoi long lakung lo ni don boru ikan don bu serkal kenapa kena bu jinge ikan don lek wan baik baik kedon ke tangkan ni hak yang perkara kan